Patrija, dečji letnji kamp, sačuvajmo korene. Izvolite. Dobar dan. Poštovanje ispred Mia Patria tima. Veliko je zadovoljstvo i privilegija biti danas na ovoj konferenciji i biti u društvu grupe i pojedinaca koji se zalažu za iste vrednosti, za očuvanje kulturnog i jezičkog identiteta naše zemlje. Mia Patria jeste dečiji letnji kamp namenjen za decu uzrasta od 9 do 17 godina i ideja našeg kampa jeste da okupi decu iz cijelog sveta koji odrastaju daleko od svoje otadžbine i na taj način da im približe jezik, istoriju i kulturu Srbije kroz veoma specifično organizovane radionice i naravno precizan plan edukativnog i zabavnog karaktera. Učimo decu ćiriličnim pismom, otkrivamo im put opismenjavanja Srba i naravno upoznajemo ih sa najznačajnijim piscima srpske književnosti kroz dramske performanse sa maskama, sa kostimima, učimo istoriju, imamo priliku da naučimo kako od Nemanjića pa tako sve do savremenog doba i važno je da istaknem da se mi bavimo kulturnim nasleđem, ali ne i savremenim folklorom koji, složit ćete se, često ujedinjuje naše iseljenike. Naš glavni cilj jeste da okupimo decu srpskog porekla koja žive i odrastaju daleko u svetu, da ih upoznamo sa njihovom otadžbinom i da zaista budu ponosni na svoje korene. Kako bismo taj cilj postigli, zaista se trudimo da Srbiju predstavimo kao zemlju koja ide u korak sa svetom, tako što našoj deci, našim mališanima, kamperima pružamo mogućnost da se upoznaju kako s različitim sferama umetnosti, tako i kompjuterske animacije. Tokom boravka u našem kampu, deca imaju priliku i da uživaju u jednodnevnom izletu. Obilazimo znamenitosti Beograda kao što je Javala, Kalemegdan, Skadarlija, naša bojemska četvrt, tu su muzeji Vuka i Dositeja, muzej Nikole Tesle, Zoološki vrt, dakle zaista da imaju jednu širu sliku odakle dolaze. Važno je takođe napomenuti da se naš kamp odigrava u Opovu, to je na 30 km od Beograda i zaista ambijent i lokalitet jeste u službi svih aktivnosti koje su planski organizovane upravo za naše mališane. U neposrednoj blizini nalazi se pozorišna scena Dragan Bjelogrlić, zatim filmski studio Baranda, tu su i sportski tereni, jedna prijatna i podsticajna atmosfera zaista za učenje, igru i stvaranje. Mia Patria kamp osnovan je 2016. godine i ovo je 3. godina kako organizujemo kamp za naše mališane. Naš tim čini mnogobrojni tim stručnjaka, visoko kvalifikovanih predavača i profesionalaca i oblasti kojima se mi bavimo. Istaći ću da je do sada prošlo 150 dece iz različitih zemalja sveta. To je Italija, Francuska, Nemačka, Holandija, Amerika, Kina, Emirati, tu su i deca iz Srbije i Republike Srpske. I zaista moram da istaknem da je nama najveća satisfakcija upravo sve ono što ti mališani nauče i što zauvek ponesu iz ovog kampa i naš cilj jeste negde da ih naučimo da se rado vraćaju u svojoj domovini, dakle da upravo ne zaborave svoje korene, a ono što nam je dodatno satisfakcija i što moram istaći jeste da nam se veliki broj dece iz prethodnih godina polako prijavljuje za naredni kamp koji organizujemo veoma sa velikim entuzijazmom i sa velikim nestrpljenjem čekamo da krenemo i naredne godine. Takođe ću istaći da je broj dece u jednom terminu boravka u kampu ograničen, to je do 40 dece. Razlog tome jeste i kvalitet našeg programa, jedna prijatna atmosfera, individualan pristup u radu i pažljivo odmerena disciplina bez kojeg se ne dolazi do velikih rezultata. Termin kampa jeste 12 dana, tokom leta obično organizujemo 2 termina, tako da zaista pozivamo sve mališane koje žele da upoznaju svoju zemlju, da joj se rado vrate, da budu ponosni na našu slavnu istoriju, jer upravo sa takvim znanjem i sa tom ljubavlju ta ista deca će biti bolji, uspešni, mladi, zreli ljudi i zajedno ćemo moći da stvaramo jedan lepši svet. Sve dodatne informacije Mia Patria možete saznati na sajtu www.miapatria.rs. Ja ću i ostaviti neke podatke, tako da za sva pitanja smo tu. Hvala najljepše. Hvala Našo. Sa nama je dr. Dušan Jovović, multimedijalni umetnik, predstavit će projekte interaktivnog digitalnog dizajna.